Nepa channel jazo Thugu Wale swazona dibi सकल सोकोमी पाजु मेजु बिन्द दुनुगुलन छे जोजोलपा नापन लस्कु स्याना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु जाजो सन जिमस वंगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे चिक बिनिगु न्याने न्याबा जना गुख थथिए थौया ठुगु जाजो सन ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जना वइगु दो दक्षिबले नापा हाइलाइट्स सन्त समागम जाजो ताम्राकार फुटसल खेंगे बल्लाकासा जनगायक भृगुराम श्रेष्ठ अस्पताल वसुन्धरा पूजा वंगु भाद्र 28 गते शनिबार येले समाधान समाज गोसाले सन्त समागम या ज्याजोजुल थ्वे विषयको छगु रिपोर्ट सुयादिस वंगु भाद्र 28 गते येले समाधान समाज या गोसाले नापाङ्गु सन्त समागम ज्याजोनाप निकगु साधारण सभाजुल बाल युवा नाप वृत्त तेत आध्यात्मिक सत्संग या चिन्तन स्वच्छ सक्षम व सफल समाज निर्माण यासे देया कला व संस्कृति या त संरक्षण सम्वर्धन व जगेर्न यागु तातना थुगु जाजो जुगु ख सम्बन्धित निकाय नाप स्वीकृतिकया हिदान मिखदान छङ्गुदान जलया विषयले जनचेतना नाप स्वनिगलिन डेङ्गु दुहा वगुली क्रिया समाधान व धूम्रपान मध्यपान व लागु पदार्थ सेवन थे जागु स्वास्थ्य खराब जिगुज्या न्यूनीकरण नीति स्वास्थ्य शिविर सचेतना अभियान सञ्चालन याना दक्को सामाजिक संघ संस्था व साहित्यकार विद्वान व्यक्ति पि नाप हातेमालु व सहकारी यागु आजुतया थुगु जाजो जुगु ख थुगु संस्थाय मु आज धैगु आध्यात्मिक जागरण सामाजिक विकृति विरुद्ध जनचेतना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण स्वास्थ्य व दान सम्बन्धी जनचेतना वातावरण संरक्षण व युवा जागरण यागु ख थुगु संस्था आतक नेपाल आँखा दान समाज नेपाल जलन फाउन्डेसन नेपाल छाला बैंक नेपाल रक्त सञ्चार सेवा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल थिथि संघ संस्था नाप सहकारी या धुङ्कुकु दु जाजोसँग थिथि व्यक्तित्व पिन्छ थथगु नुग ख तयादिकु ख वंगु शनिबार ताम्राकार समाज या पाउने ताम्राकार फुटसल खेंगे बल्ला कासा या विषय तकया पत्रकार सम्मेलन या ज्याजोजुल थ्वे विषय तकया छगु रिपोर्ट तयार नगरु सुयादिस वंगु 2076 भाद्र 29 गते आइतबार यसले ताम्राकार समाज या पाउने ताम्राकार फुटसल कासा विषय तकया पत्रकार सम्मेलन जुल कासाय पाखे समाजे भाइचारा अभिवृद्धि यागु नाप समाजे सकारात्मक युपा हेगु तातना ताम्राकार समाज विगत पेद न्यवनिसे नियमित रूपमा यानावया चुंगु ताम्राकार फुटसल कासाया पेकोगु संस्करण ठहे आश्विन 4 गते व 11 गते साने पाया चुंगु फुटसल ग्राउन्डे जुइगु ख यलया थिथि समाज या कासा मितेस वति कागु सुगु संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न या ढुंका पेकोगु संस्करण या केके बल्लाया नीति थापाथलिया ब्रिटिश कलेज प्राइजन यागु थुगु संस्करणे थिथि छ्यागु उद्योग व कम्पनी तेस टिम या प्राइजन यागु कम्पनी या हे नाम टिम या ना कायम जुइगु उगु कासा यलया थिथि समाज या फुइम सोया आपा कासामी पिन्छ पोतिकया दिगु थुगु कासा ज्याका मि टिम या त आकर्षक ट्रफी मेडल नाप नगद शिरपाया व्यवस्था गोसाखला पाके याना त ताम्राकार समाज या युवा नाप खेलकुद उपसमिति गोसागु थुगु केके बल्ला कासा या नीति प्राइजित कम्पनी पाके खिलाडी छनौट जर्सी वितरण प्र्याक्टिस म्याच लगायत या ज्याजुई ढुङ्कु गुडु थुगु कासा अन्डर 14 महिला खुल्ला तथा भेटरोन टिम न प्रतिस्पर्धा याइगु ख सोकोमी पाजु मेजबी ज्याजुले आरासा पल्क दिपाई जिटिङु दो तो बचाको दिपाली बाहकन ल्याउँदनीको तिथि गतिविधि रिपोर्ट चेक बिनिगु न्याने यबेगु हेजि आरासा पल्क दिपा तो बच्चा हकको दिपाली पा हकनस लस्कु सेना जुना ज्याजो थुगु वाले सोगुमी भाजु मेजुपि थौय थुगु ज्याजो सन जिमस थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टे रुपे छिकबिन गुन्यानि न्याव्या चुनागु का थ्वे चले जनगायक भृगुराम श्रेष्ठ तचुक महमफया छुंदि न्यावनिसे अस्पतालले भर्ना जुया वासयाका चुना दिगुदो वेक या त कुपनदोल्य सर्वांगी स्वास्थ्य सेवा अस्पतालले भर्ना याना तउका ताई न्यावनिसे थिथि लुए ज्याजुङु वेक छेहे चुना आराम याना चुना दिगु खसा मंगलबार तचुक महमफया अस्पतालले भर्ना यागु भाजु श्रेष्ठ या त उच्च मधुमेह जोगु व जलाशय समस्या जोगु निसे ज्वरो वया डेंगु लोचा कगु सिरुगु जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ व नेवा नेलवा मल्लके सुन्दर बिबा सुथे अस्पतालले मना जनगायक श्रेष्ठ या उसाया जानकारी कया दिगु
सोकुम भाजुमे जुपी थो रिपोर्ट जिमस नेवा ऑनलाइन न्यूज पाखे साबा दिया नगुख वे कहे ता आयु व पिउ से काम नयना जना वंगु असोज एक गते अन्न धर्म प्रज्ञा अधिष्ठाता देवी वसुन्धरा पूजा नाप नगर परिक्रमा ज्याजो चंजर्याको कोचाल ठुकुसिया वसुन्धरा पूजा दासा च्यासा मंका खल व धनमेजु माया मंका गोसले जुगु ख ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार हैन गुदु सोयारी सन्तो रिपोर्ट वंगो आश्विन 1 गते येले वसुन्धरा पूजा झझध्याको कोचाल अन्न धन व प्रज्ञा अधिष्ठाता श्री वसुन्धरा देविया नाम नेपाल सम्बत 1139 यलागा तृतीय अथैगु भदौ 31 गते विधिपूर्व पूजा आज यासे धलन देनेगु जाजोजुगु खदासा नेपाल सम्बत 1139 यलागा चौथी अथैगु आश्विन 1 गते नगर परिक्रमा झझध्याको हंगु ख सुतेसिया 11 बजे निसिन्हागु उगु परिक्रमा आपालन श्रद्धालु भक्तजन पिन्छ बोतिकाया दिल थिथि वाया बाजा खलतेसन उगु परिक्रमा बोतिकाया दिगु खदासा थुगु परिक्रमा नीति भक्तजन पिन्छ ने छगु भाग फ्यामागु ख च्यासा मंका खल व धनमेजु माया मंका गोसाले जुगु उगु नगर परिक्रमा थुगुसी च्यास्ल ह्यागु ख धासा मेगु वर्षे हखतल पाकागु दु बौद्ध मार्गी नापम हिन्दू तेस थुगु नख हनावा चंगु खने दु सोया दिल ठुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी भाजुमे जुपी सिकमिनिगु थासे ट्वाले नछुन कथाया त ज्यागु ज्याजो द जुइ ठुंगु व जुइ तेंगु दसा जिमता स्वापो तया दिस आरास ज्याजो इ न को चाटेंगु दु मेगु वाले मेमेगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना सिकमिनिगु न्यनि वेगु जुइ तासे जिसुसिल साइन थौय ठुगु ज्याजो स बायाउनि गुजं फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा